Ngibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusima Vusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu. Udaba olukhulu luthinta-ke lapha na wengane zakwethu udaba lwejakhethi ekhona njengamanje yakwaKhathi ijakhethi. Siyazi ukuthi uKhathi bafowethu umuntu oyinxusa la kuMaskandi umthandeni igcwame elisha. Bafowethu esikubonile okuhle ke lapha na bafowethu sibona abaculi abanye bagqoka lona leli jakhethi sminoff bese kuba uDumakahle no quality ingaqhambi manga kodwa ngingathi naye ngimbonile egqokile le jakhethi. Kuthini ke lokho bafowethu? Uchaza ukuthi abaculi bayabambisana. Ukubambisana lokhana ngoba bafowethu masikhuluma iqiniso umculi ukuhamba kwesikhathi kuyahamba umculi gcina ngaveli ama-booking ukuthi fanele balance ngamabhizinisi. Umthandeni uKhathi kuyena uyibhizinisi njengoba eyinxusa khona uyakholela lokho. Abafowethu labafowethu abanye ukuxhasa nje nabo emxhasa umthandeni nokuthi siyafisa ukuthi nathi ngelinye ilanga simbone umthandeni egqoka impahla lapho khona uDumakahle ayinxusa khona. Ngazi noma le mpahla noma SMD bani kodwa ke khona le mpahla egqokayo uDumakahle ukuthi naye umthandeni sengazi ukuthi angayigqoka ukuphindisela back kulabafana abamsizayo ngoba ijakhethi iyatrenda njengamanje. Nami le jakhethi iphuma ngaqale ngangayithanda le jakhethi. Ijakhethi ngangithi mhlawumbe ijakhethi yokushayela izithuthuthu yabo angiyitshethi la ngoba ithe ukufutheka nayibona isikole nale jakhethi ukuthi angeni makhasi kodwa abantu bayigqoka ngisho ukushisa le jakhethi. Sike sayibona nezinye izinsizwa ehamba nayo umthandeni zimkakile lapha khona aphethe khona ivolovolo zigqokile leli jakhethi ukuthi leli jakhethi lisaya phambili kakhulu. Bafowethu ngicela ukuyibamba ivideo namhlanje bengithi nje asidlule lapho ke bafowethu ukuthi lento lena ibhizinisi umthandeni bakwazi ukumbambisa abafana kwibhizinisi ukumphushisa le jakhethi ukuze ingene kubantu. Bafowethu ngiyacela uma umusha wenza okulungile ucenzela sasikacinzene phela ukuze ngaso sonke isikhathi masiposta ama video kule channel yethu uzowathola ngokukhulu ukusheshsha.